Da prirodne nauke i umetnosti ipak mogu zajedno, potvrđuje primer Snežane Stefanović-Milanović. Profesorka matematike po profesiji, amaterskim slikarstvom se bavi više od 15 godina. Član je likovnog kluba Dimitrije Simića 2002. a od nedavno i Rasiniusa. Pored brojnih grupnih, ovo je prva samostalna izložba. Mi izlažemo godišnje najmanje 2 puta, ali evo, ja sam se, da kažem, kako je Goran Ćeličanin rekao, ohrabrila da prosto i jednu samostalnu napravim, obzirom da tu ima dovoljno slika koje mogu da se pokažu, koje u stvari zadovoljavaju taj neki kriterijum da sami izlažete. Postavku čini preko 50 umetničkih radova, crteža, akvarela, kolaža, vitraža, oslikanog stakla i slika, ulje na platnu i drvetu, a inspiraciju, kako ističe autorka, nalazi u lepoti u okruženju. Lepo, za oko lepo, znači neka lepota koju tražite svuda oko vas, pa onda vas nešto tako nagna i da stvarate lepo. Tako da verujem da je to ono prvo i naravno zaista to nesputavanje, odnosno ohrabrivanje od bliskih meni ljudi da nastavim i da radim dalje. Snežana Stefanović-Milanović radi kao direktorka u osnovnoj školi Jovan Popović. Do sada je učestvovala na više od 30 kolektivnih izložbi amatera Rasinskog okruga, 6 regionalnih smotri i na međunarodnoj izložbi Žene slikari u Majdanpeku. Izložbu je otvorila direktorka Kulturno-prosvetne zajednice Kruševac Violeta Kaplarević, a posetioci je mogu pogledati u narednih 10 dana.